Yes, kodwa kusuka manje wonke umuntu omnyama wase South Africa akayicabanga indaba yeqembu elilodwa. Asikwazi ukuthi sonke sifuna into efanayo. Kodwa manje sihamba ngendlela ezihlukene. Yini singahambi ngendlela eyodwa? Kusukela manje size siyofa thina esikhona. Asilweleni ukuthi wonke lamaqembu akhona awaphele. Yini kungabi ne South African Party? Yes. Kuphele wonke lamaqembu kube ne South African Party nje. Ezo abakhona abantu abadala bayivule. Bona laba abakusopolitiki. Bonke abahlangane bonke onkatha o-MK o-ANC bonke abahlangane bevula i-South African Party eyodwa ibe nama constituencies ibe namaziko ezifundazweni zonke ibe neziko Eastern Cape ibe neziko eLimpopo ibe neziko kuphi hayi ibe neziko laKwaZulu Natal hayi kodwa ukuthi bafethu zonke lezi icakho wonke nje umuntu makwanikwa umlungu imali seyocosula abantu abamnyama kwanikwa umlungu imali seyocosula abantu abamnyama abantu bokufika la eSouth Africa balethwa ngabelungu ungabona umholi evikela abantu bokufika ubokwazi ukuthi inhlangano yakhe yesekwe abelungu asixabene ke nabelungu ngoba abelungu banikela ngomsebenzi la ezweni asixabene nabo bayakwenza okuhle bakhona kamazamba nabolile phakathi kwabo kodwa bayakwenza okuhle abelungu la labo kabenza okungalungile abahambe kodwa okwamanje bafowethu basebenzisa umuntu omnyama bafuna kusuka impi la eSouth Africa nize ningavumi kobaba nize ningavumi hlakaniphani nje insizwa zakithi nize ningavumi la eSouth Africa ukuthi kusuka impi phakathi kwabantu abamnyama abangaphandle nabantu abamnyama base South Africa ningakuvumi lokho ngoba niyabona abaholi njengoba bathulele lokho njengoba nibona bethule nje bengakhulumi bathulela ukuthi bafuna kusuka impi ningalokothi nibalaye ningalokothi abakithi abaholi abamnyama basemaparliament njengoba nibona bethule bonke laba nje abaholi abasesweni bafuna kusuka impi ningalokothi sihambeni sifike siqoqe izandla kanje sifike sithi wendoda ungase khona abusikho khona la khona ngekade uma kusakhuluma izintweni mina ngiyantela ingane zakithi ngiyantela siqeqesha inqwaba yezinsizwa ukuthi ziqondele umsebenzi ngoba siyazi thina ukuthi bazosibulala siyazi ukuthi bazosibopha asinandaba siyomila lelizwe ingaba likho ukuba amadoda waqoma ngokufa amadoda lelizwe aqoma ukufa amadoda ufuna kuhlale kumnandi uyindoda ufuna kube mnandi ini why ufuna uyindoda ufuna kuhlale kumnandi why uyindoda ufuna kuhlala ungonywane uyindoda why ufuna ukuthandwa uyindoda shela intombi iqome iyona ezokuthanda izwe ngeke likuthandise izwe ngeke likuthande lifuna umsebenzi kuwe asikho nje isidingo sokuthi uyindoda ufuna ukuthandwa izwe lifuna umsebenzi kuwe mawufuna ukuthandwa shela intombi mawuzuthi uthando lentombi edwa lenene shelenye phinde ushelenye ziqome ngoba awuzukuthandwa yithi thina uyindoda wena sifuna umsebenzi kuwe funa nikufunde lokho nabo ukhuza umuntu ongenayo indoda hayi ukhuzana ungenalutho abancoko ingane zakwethu so ke bafowethu ngeke lelizwe likalwe ngosopolitiki abanomhobholo niyababona njengoba bekhuluma uMathanda kanje ingoba sebentshontshe imali eyanele ukuthi yena uyozahambe emhlabeni kukuhle kuye ingane ezalwa uye iyozihamba emhlabeni kukuhle kuye ingane ezalwa ingane yakhe umzukulu wakhe uyozahamba emhlabeni kukuhle kuye yikho kumbone ekhukhumele kanje khona amaqembu aphelayo abanikazi bawo abangaboni ukuthi ayaphela ngenxa yokuthi bona sebaqoqa okwanele bakubeke inqolobaneni abazi ukuthi nabantu abasha kanje umuntu omusha oneminyaka ewu-35 olokhazalwa akazasebenza